الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. بداء بالله الفاتحة. Braćo i sestre, zamolit ćemo vas evo da samo priđemo ovamo malo bliže kako bismo evo počeli sa ovim zvaničnim otvorenjem ove hajr česme ako ovo. Da niste daleko, nećemo se čuti dobro. Eto. Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i sestre, uvažene porodice naših časnih šehida, gospodine načelniče, gospodine glavni imamu, gospodo džematski imami, svi prisutni, Esselamu alejkum i Bajram Bareć vam. Drugi dan Ramazanskog Bajrama je proglašen od strane Rijasta Islamske zajednice 95. godine kao danom šehida. U tom povodu se i okupljamo posljednjih 26 godina na ovom našem šehidskom mezaru i na svim drugim šehidskim mezarima širom Bosne i Hercegovine. Danas smo upriličili, na osnovu pored ovog protokola, upriličili smo priliku danas i da otvorimo ovu hajr česmu koju je izgradila i hajr dala Fajza Zelenturović Merkel, rođena Zelenturović i njezna kćerka Zlata. A prije toga još ćemo neki uvodni napomena. Vidite da je danas naše šehidsko mežare malo u drugom ruhu za razliku od prije, da smo prilično ga dotjerali, ako Bog da, dalje ćemo dogoditi. Prije toga zamolio bi Dženetu Kovačević da nam se jednom ilahijom ovdje danas počasti jednom ilahijom vezano za naše šehide. Salam alaikum Bariću. Težak vakat došao je, za duge nas godine, samo rijetki pitaju i kroz šapan spominju. Nekad davno rekao si, za nju vrijedi umrijeti, teško breme i nad nama sa svih strana oluja. Moj babo, gdje si sad, dok je prosim, dok joj ruku traži mlad, tako trebam savjet
babo moj. Odredba je od Boga da te nemam, da kroz život idem sama ovaj dan. Teško pada što sam sam, srce svoje dajem njoj, ovaj život cio svoj i u bašči prelijepi nađoh cvijet najljepši. Iza lica olovnog ugašenog osmijehom jedna tuga krije se i sjećanje na tebe. Moj babo, gdje si sad, dok je prosim, dok joj ruku traži mlad, tako trebam savjet tvoj, o babo moj. Odredba je od Boga da te nemam, da kroz život idem sama ovaj dan. Teško pada što sam sam. Hvala, Dženeti. Ja ću nekoliko napomena prije otvaranja dati kad je u pitanju projekat i uređivanje mezarja, gradskog mezarja Tabine Nive. Dakle, mi smo 2017. godine koji izvršni odbor započeli ovdje određene aktivnosti, ulaganjem sredstava. Evo, nešto ću nabrojati tu, uradili smo pozide od kapije, ograde i tako dalje. Kasnije smo nastavili ove radove. Jedno vrijeme je bilo prekida, nastupili su izbori u islamskoj zajednici i tako dalje. Prošla godina pandemija, bez obzira mi smo nastavili daljnje aktivnosti oko uređenja našeg poprilično zapuštenog mezara Tabine Njive, ovog gdje se nalazimo. Mi smo uspjeli tada da izganjamo projekte i putem nadležnih federalnih institucija, preko Federalnog ministarstva za povratak, zatim Federalnog ministarstva za boračka pitanja, a ostala je učestvovao Medžlis islamske zajednice Kladanj i općina Kladanj. Izvođači radova u tom vremenu su bili Gargos D.O. Starić, D.O. Bal Kladanj i Pahro Borogovac. Dakle, sve tri su firme iskladnja poslove radile. Pauza je bila 2019. godine odlukom Medžlisa islamske zajednice iz 2020. godine formirana je komisija za uređenje i održavanje mezarja Tabine Njive. To smo vidjeli da moramo učiniti jer ovo je veliki kompleks i ovdje se mora non stop aktivno biti. I ovdje se vidi rezultati ove komisije. Komisija u sastavu Čučak Hadži Osman, predsjednik komisije, Kovačev Džihad ja, Hatamle Efendija Džemal, Hođić Efendija Enis, Džaferagić Suleman i Turalić Mustafa Hadžija. Dakle, komisija je pristupila ovim poslovima, izvedbenim radovima. Zamolio bi predsjednika komisije, slobodno mogu reći koji je pojedinačno i najzaslužniji za ove aktivnosti. On je ovdje bio i strateg, i planer, i rukovodilac, i majstor i tako dalje, kad su u pitanju ovi drugi dijelovi, da nam se obrati nakratko. Izvolite, Hadžija. Assalamu alaikum. Sjelavim sve prisutni, poštovane majke šehida, sestre, djeca šehida, braćo i članovi porodice šehida. Čuli ste iz uvoda da je, a i svjedočimo svi koji smo dolazili posljednjih 28 godina, da se nekad ovdje nije moglo proći ni u čizmama, da se nije moglo pogledati ni u stranu jer je ovdje bila gomila smeća i tako dalje i tako dalje. Nišani naših šehida i ostali meruma nisu nekad vidjeli iz korova. Bilo je vrijeme da se napravi jedan korak, da se oda jedno dužno poštovanje svim umrlim, a posebno šehidima. Časni Kur'an nas uči da zahvala pripada samo Allahu, da smo mi ljudi i ostala živa bića samo jednim putem, kratkim putem prisutni na ovom svijetu. Kako dolazimo, tako odlazimo
pruženije ruku, neko živi lagodnije, neko siromašnije i tako dalje, neko se ponaša u skladu sa Kur'anom, neko na drugi način. Ljudi se mogu prepoznati i takmići samo po dobrim djelima. Mi danas svjedočimo da ima takvi ljudi. Svjedočim da evo pristupujemo danas otvaranju 2 objekta, ove spomen česme i ove staze, odnosno prilaze ove staze, koje su finansirale 2 naše hanume porijeklom iz Kladnja, nažalost žive vani, ali evo, one su svjedok da se možemo takmičiti u dobrim djelima. I hvala mi. Objekat česma nije u potpunosti završena, to će se privesti kraju, a kompleks stakle njive kao i dio tog kompleksa koje je šerijsko mezarje zaslužuje mnogo više, ako možda mi ćemo istrajavati u dovršenju započetih projekata i nove projekte ćemo također formirati i privesti i realizovati. Hvala vam i hvala još jednom što ste se odazvali ovoj današnjoj obavezi. Ovo je naša obaveza postoji. Hvala vam. Hvala Hadži Osmanu, predsjedniku komisije. Sad pozivam glavnog imama da vam se još obrati, pa ćemo pristupiti otvaranju, otpuštanju vode. Bismillah, alhamdulillah, veselatu veselamu ala rasulillah. Draga braćo i sestre, svaki Bošnjak i Bošnjakinja, iole svjesni i pametni, znaju kuransku istinu i ne recite za one koji su na Allahovome putu svoje živote dali, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate, kaže uzvišeni Allah dželešanu. Kad su u pitanju šehidi, uistinu sva težina života vjerničkog svodi se na to da osjećamo stvari i da ih vidimo na pravi način. Danas možemo vidjeti našu odgovornost, ali možemo vidjeti i dobrotu onih koji svoj imetak ulažu da bi se podizali hajrati. Hajrati su trajno dobro. I kaže Božji poslanik alejhi selam da čak i nakon smrti osobe hajrati i dalje traju i sevapi za njih kod Allaha dželešanuhu će biti sve dok god ljudi koriste određeni hajrat. Zbog toga mi je posebno drago danas da se susrećemo sa našim sestrama koje su uložile svoj imetak u ovu hajr česmu i svakako mi je drago da su, evo, kako je to i naš džihad i Hadži Osman spomenuli, ovdje rađeni svi ovi radovi na našemu dijelu šehidskog mezarija Tabine njive. Otkako sam došao u Kladanj, sa ljudima s kojima surađujem, često puta sam ponovio, smatram lično da Tabine njive trebaju biti najljepši dio Kladnja. I smatram da Tabine njive trebaju biti jedan park u Kladnju na kojemu ćemo svakodnevno svojim posjetama iskazivati svoju svijest da ćemo se Allahu dželešanuhu vratiti. Ali s druge strane, iskazivati svoju svijest da nismo zaboravili najbolje sinove ove zemlje. Vratit ćemo se pred njih, izaći ćemo pred njih i pitanje je, braćo i sestre, hoće li svi Bošnjaci pred njih moći izaći svjetla obraza? Sigurno neće oni koji budu izdali emanet za koji su se šehidi borili. A borili su se za domovinu, borili su se za Bosnu i Hercegovinu, borili su se za stanovništvo ove domovine, za nas, za građane Bosne i Hercegovine. Borili su se za našu vjeru i borili su se da ne postanemo robovi nikome drugom osim svemogućem Bogu. Zato je i ovaj Bajram prilika da se preispitamo. Hoćemo li se vratiti svemogućem Bogu kroz svoj namaz i kroz svoje ibadete svakodnevne prije nego što nas vrate u zemlju? Hoćemo li sa ljudima se približiti, izbližiti, da se naša srca osjećaju? Jer evo nas u vremenu pandemije kad svjedočimo da možemo i trebamo biti fizički na distanci,
ali moraju se osjećati naša srca, moraju se vidjeti naši osmijesi, moraju se čuti lijepe riječi. To su emaneti koje su nam šehidi ostavili. Zato koristim priliku sve vas da pozovem, da se svi uključimo kad je u pitanju rad, izgradnja i uređenje šehidskog i cijelog ovog mezarja i ovog kompleksa. Jer kako rekao, sve dok god tabine njive nam ne postanu najljepši dio Kladnja i jedan spomenik i park, nećemo dotad biti rahat. Allaha dželešanuhu molim da nas on sačuva i molim ga da nam podari svako dobro i na dunjaluku i na ahiretu i da pred naše šehide izađemo svjetla obraza. Braćo i sestre, mi smo, kad je u pitanju islamska zajednica, uistinu zahvalni našim ministarstvima, kako je to spomenuo naš džihad. Zahvalni smo i našoj općini. Zahvalni smo ljudima koji su u organima islamske zajednice, našega medžlisa, koji donose dobre odluke i dobre procjene. Svakako bio je tu i naš džihad, evo danas je tu naš Sakib Hajdarević, ali u svakom slučaju valja nam se svima uključiti i sugerisati ono što je dobro. Zahvaljujemo se posebno Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Federacije i Ministarstvu za boračka pitanja. Ono što smo mogli uraditi u proteklom periodu, evo u mjesecu Ramazanu, i vjerujem da ste i sami svjedočili, jeste da smo obišli sve majke naših šehida na području našeg medžlisa. Naši čestiti imami sa našom omladinom su pripremali iftare za njih, nosili su hedije, otvarali su vrata i svjesni smo da roditeljima šehida nije potrebno ono materijalno što ćemo im dati. Njima treba lijepa riječ, njima treba riječ utjehe, njima treba da otvaramo vrata. I slobodno mogu kazati ovdje danas, imenom i prezimenom, nažalost, evo, sinoć je preselila naša sestra, naša majka Ramiza Bajić, koja je majka šehida. Imenom i prezimenom u čaršijskim džematima, dakle kad je u pitanju naša čaršija sa Gojsalićima, još je ostalo 22 roditelja šehida. Nema ih više. Iza rata ih je bilo na stotine. I vi to dobro znate i svi tome svjedočimo. Zato dok imamo priliku, obiđimo ih, otvorimo vrata njihova, zagrlimo ih ko svoje roditelje i tražimo od njih da uče dove za nas. Jer njihove dove Allah dželešanuhu neće odbiti. I isto tako simbolično, islamska zajednica je u toku proteklog mjeseca naš medžlis pokrenuo akciju stipendija za jetima. Znamo dobro da nema više jetima od naših šehida, to su danas odrasli ljudi i žene, ali smo simbolično htjeli da obiđemo onu djecu, da ih posjetimo i da pomognemo onoj djeci koji su ostali bez svojih roditelja u skorom periodu. Imamo na području naše općine djece koji su jetimi, čiji su roditelji preselili. Ja vas molim da se njima okrenemo. Mi smo danas podijelili 10 stipendija toj djeci i molimo Allaha dželešanuhu da on to primi. I molim vas da ni u jednom trenutku ne ispustite blagodat, da djecu šehida i zagrlite, one koji su evo na posljedku danas odrasli ljudi, da ih posebno poselamite, samo zbog toga što su ostali bez svoga roditelja. I danas da iskoristite priliku da jetime pomilujete po glavi, da im date svoju hediju i da budete svjesni da Božji poslanik alejhi selam kaže da nije jetima i Allahove dželešanuhu ljubavi prema djeci koja žive bez svojih roditelja sunce ne bi grijalo. Jest jednako svakim izlaskom sunca Allah dželešanuhu posvjedoči svoju ljubav prema onoj djeci koja žive bez svojih roditelja. Allaha dželešanuhu molim da njegova milost bude nad nama, da nas čuva iskušenja koja ne možemo podnijeti i da nam podari svaki hajr. Amin. Ja rabbel alemin. Svim našim šehidima, kladanjskim, ali i Bosne i Hercegovine još jednom ridaen lillahi al-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ovo lijepo zdanje, ovaj objekat ovdje, hajde česmo, rada je firma deo same te Živince, vlasnik naš Esad Beširović iz Peralića, svi ga znamo. Ovom prilikom pozivam Fajzu Šventurović i njegu čerku Zlatu
da polaganjem cvijeća, puštanjem vode proglaše otvorenom ovu vodu. Bujrum. Pozivam vas da proučimo Fatihu Zelenturović Mehmedali i Zelenturović Hamki Vedanja Lillahi al-Fatiha. Neka im se Allah smiluje, a svima vama podari svako dobro. Ajmo polako u dušomlju da proučimo kelime i tevhid, nećemo se dugo zadržavati, proučit ćemo hatma dovu koju su naši imami, hatmu su proučili našim šehidima, ali i drugu hatma dovu jer su naše sestre iz džemata, žene naših džemata proučile hatmu, pa vas molim evo da vam se pridružite.